Nkathoce monya muno mutegeri wa Meru TV nuntu bakwithira no utweterete tomba kwithira tukima kanya karatomba kwithira tukinogoka rikana indaika iria tukurombere cia gukunda kachai na nani nyano kona ario arete ko atuthithinete uti muntu kuona uti kuthithina nonto imbi nonto inkogene turi na no mwaka nguge eriteke ko tu amantu jonde ija murungu ko ngakwira tukumba kwitha tugicokera o ringi kiri mubango yo tujwa mwekuru umume ririkana mubango yo nkwirire tumagaritwe ni majanja Faraja Premium Tea nejo tuma gukunda nande tukona twina ikombe aja ijo tuma gukunda na no tunene kuru bango boka wedo group ingwetekia bobongo bagukunda na baigua bwega imbio yongo tukwithira tukiariria urote kundete athe komenya imbi tukwariria lakini ria gitakara weta wakunda majani kijau kana waja taste waja taste o wake no kuona ikoro bate kwigota ikombe kanyua muromone nuntu bora majani jathongomere ko we koro nuntu bokunda majani jau boigo yakariate chai imeshika. Yes, no kwa ora bakenerete nonto bakumba kwithira bekunda na kinyabo baitoko jibwao uria bomba kuigwa jakari na wageria wende gwaku inyamutie jwaku au karokere gukari gwa uokera rota na majanja Faraja Premium Tea ojekerea aja nkona inya tumiko twe kurito tumibwega ma togutonya tumuiko turi aja ugekira tujani nde na nyako yange tuna ya team bags uraendete ogekira ndenge imayani jara weto ekira tonini nkoneria twina ja 15 grams aja mayani aja iyara itokagura kulingana na bei yeku ire okwenda kana ura wendete ukagita tonini tu ogekira rwene ugatombeka ogekira chai ne yaku igatweka chai ekugwata nunti mayani najo ja kugwata na mwero jora mbethete ngekwira mwero ijwa kilasi kieguru na kwa wote kutakanya nkwira ekurukaire karibu tena kana kaigwe nibo gwati ogeni kiri Meru TV oringe omba kwethira witwira mantu ja mainge chegie gikundi giki kienu uragitete na mbere Joanina nkona wale ne Joanina uliwate ibwega ategeri ba Meru TV mbwiriro kaire mbeta wa Joanina kige kundi kige kawendo tumete araja mono nkoroki twambiririe turi ekuru bakai twambiria gwika saving ya siringi 20 niyo twambiririe nayo tuendelea tuona 20 eti tutethia twitiria siringi 50 kuringana na ekuru betu tuona tutiinyaniria twike 50 tweka 50 twakinya kiango kingi tuona nya 50 eti tutethia nuntu mantu jara ya imbere yetu ijo manene kiri siringi 50 utukwariria twauga twitirie siringi 100 tuendelea negana thai mwanka juju saving yetu ira iri mbangi thai ira twetua tukarita twina ngiri 60 ira tumba gwetua na arua ira tumba gwetua mwekuru akarita kana ko agatethia nayo mwekurungi tuomba kuona ngiri 60 mbangine yetu lakini mwanka jojo 2019 ituenderete na tuena wirigiro tugakinya nkurukia mbie undabo ecio bone kithabu gakinya ndabo ecio na ikagitagere ko bukwenda kuona ukaubutegemerete buthabuthira bukinya mwanka jojo 2019 kabura jotire kana mbere jotire tukethirwa tuitetie nuntu kiango kia saving yegana ituraumiro na ndi twika magana jairi eno ntu kwi muntu waga magana jairi tibonde bona magana iri me akwe muntu uga weta ikaje magana jairi okiumia kana no mweri kiumia ene muntu wonde tuge kwi muntu uri ari anja atigwa fundi magana jairi o mweri ikana okiumia jo ukuga bomba kwethera bukithithia itumutegagira iri naku utibatere gwaga ntuko cionde waga kiumia kikingi ucio miorete iri ndabu kendo nganana na ekuru ukareta na iria ingi na kenda nganana na ekuru na kendo nganana na ekuru iri guteka kangionga ire guru nuntu naremero kurita kana bumweteka iria no ngaira ndureta interest ya 200
ya 200 kana 20 ya tuandirio rore miru kurita Eh. nuretaga rina maciara ja kibao agwatuika na imwe kuru na ndi agutwika na thina fulani ati kumba gukinyia o kiumia ona mbia iu no bo moja akagita kangana kendo mba kwithira akirikava mba kwithira choke kundine kana bo muita kundine kiria ri imbio ngo gukanya kangana bo mweja mba kwithira kithuja ka gutonya gikundine kana ka ari turi kagita karia agambia nontu mtu nagaga mbeca iria bwitaga cio kiumia bukumwetera kiumia giki akura bukumwetera kira kingi akura na tabuthe ukamenya kana kintu kia mbere butumaga muntu akamenya na thinera tuge bukumenya na thina bumweja gakagita kangana bukimweberie kundine kana na tabuthe gekenda bona kinyawe agukira tuti mwebaeria gikundine ora tuthithagia saving cietu twita tunganene tuikunda ora 500 tukaciikira wara kurita 500 kasi ukandikirwa rwiruni ukareaga mathiri na interest ende mwisho mwanka ukakikiswa kurea 500 uka make sure kurea jara jonde jatano wathiria okay ibwega muno nkaromba mtu gwitwa Alice Gaki nuntu twarikia kwirwa gikundi kiki ura bwambiririe na bwa save mwe ekuruba kwaga tema ekuruba nde batenganene ugwe ekuruba ntereirie ingime ekuruba mantu kwege kundi kwekira bukinya bukaga ikundi iki nuntu twambiririe gita miaka tuge twakiambiririe twina miaka 15 ethiri kwire bwakinya bwigwa mwekuru ojo akonoga ige kundi giki bwetete ou kwire mwekuru abwira akonoga igio au magaruka atietera ari kuti mwekuru umagara eta nuntu kinya ikundi gitu iringi stand kwa atimenya kwiza eberwa gikundine gukurukira ena project ena interview gikundine giki kwa twitaga na mwekuru o uria akari tugetania we okaori mwankaga tukinyira bukinyira okay thank you Jane no atwire no jora tugire twachokera mutegeri bagomba kwithira betwira mantu jegie savings tiao na Jane no utwire saving yao enu ithara igitaitate kana gwika ikambecha cienu ate saving yetu eje twithira twinio ria twambiritie gikundi kietu itona tuciumba muno twambiritie saving na mbeca inini muno itwambiritie mbuga na 50 twitia o mwaka jwa kinya tugaitia December kinya tukaga kiwango tugatiga kingi twetani o uria ekuruba kwingia na uria tukugea kainya no ntujanandi bautu turiaza ja last December itwari na 160,000 twaga igana twatigaria sister kwa bautu thai akaunti yetu ikwete na 60,000 ikundi kia kawendo icho twinacio nuntu ibo twirira ibo kwenda kugura tent ibo kwenda kugura ngari ibo kwenda kukawanja utuelezere kawanja twambirite na kawanja gakaburi kenda kambi na kawanja gaka ikakuthithiria mbi mbere ma batu twina thina imwe ya gutwika kinya tutena gwa kukara kwa uitugire kiambiriria gietu twe igonto kwa gukara iria manager wetu na nandi thuganire turi ang group iji ituthuganitie kugura kiwanja tona egwokara nkuruki mono tuone kwa kinya tukaejaga antu bagakomboraga baketha bena party je kwithira bena biatho kenda tumba gwitethia na kuma au angi kinya tutena guntu kwa inya no tuthithie kanyomba ga saint kantu kai nuntu bagwika itithia tu nuntu inya turombete bagwika kwa ikyo kiturindi kwenda kumba muno gutethia tumba kuthithia antu au nuntu kiwanja giki waturikia kuthia sherehe kwi sherehe kana ntu butingienda ugukombolita ni kiwanja kiu kienu kimba kuthia kithithiru igitare ondere ya kwithera kwina for example jaja turi marathana aja kiwanja gya kanisa kwa u au turinde kwithira twina u kwa kukombolithania tutinde kwenda kwithira mantu yatiagirite jethira jareo kwa u antu ratumba kwithira twina kiwanja ni antu ratumba kwithira kithithirwa mantu za mega kende nya kiwanja gitu kiona market na mtu akeja umba kumenya untu bubwega na mwa ugurutire untu bubwega untu buthuki kuja bu ukigwa wote umeria buthithirwa kiwanja na giki kienu na kiwanja kienu kwa u no wethire bwina kiwanja jagi gwatwika na nditu kurombete jaja marathana gwatwika tujite nuntu bwa Meru TB kwa u buke buka gwenyi ndo ya gukare aza kwa u na kiwanja gyo twakiumba kwithia kina mantu jatibu ina tutiumba
kwitha tugita bwega. Okay, nje no twibugire ibu kwenda kugura ngari. Ngari iji ni ngugire ko turi ngari ni ngugire ko na ngari muthemba yuriku. Bautu turekuru Kawendo Groove kwi rimwe bautu kinya twarikaga gwita kwina kuraja tukaga means cia gwita no tukaremwo inye gwita no ntubwa means ko bautu tuonete ya 10 seater twakena no ntu ekuru twita kwina ukibao no tucokere nyama itayairi ko tukethira twinio igitutethagia no igututethia kinya na means cia ukomboro igaturetera mbeca gikundi-ini gitu Nande mtu akabukomborera ite biu bienu nontu nande abwe na mubango jwa kugura ngari butirakura ite biu bienu bumukinyairia ata kana motungata jaje bukinyagia ata kiripo ite nontu tutina means ya ite nwewe yaira na transport ya ite ko tumureagia gite komi na agacika matira wengwa ko bauti tukona tukethera twine nyangari ici ite biu bietu biethira birisia mumemba akombora tukomba kumukamatira kana nya mtome akombora ite bietu tukomba mukamatira na ngari abo komborithagia kinya mumemba ogikundi tumukomborithagia gitikirungu memba igitikirungu na ni memba ni 10 na urote mumemba ni 10 nomba kwithira wetwira imbi ingi bomba kwithira bokiongera ikuru gikundi gibukona gikundi kietu kathithia gachange gaka gikundi giki gieta na mbere gikundi giki tugomba kwithira tukichange antu aja kiomba kwithira gieta na mbere imbi yo ngomba ukona ibati guchange ira tukuona yomba guchange igatutethia kana igaturetera mbeca tuyite kuona ginya kamunda kanyaki tugakombora tukanda nyaki ya thithini kamwe nene muno gikundi na thina yetu imbeca ituretaira thina nontu naku twitaga ura tung'ana nyaki muthema nyaki no uga nyaki kwina nyaki jeje Thara ya ng'ombe ketha twina ga plot tukagura kawanja getu tugaka kanyomba kinya twareta kithii kiekuru kiatutethia kinya kio ene gika wanjene getu. Okay, ibwega sana mutegeri wa Meru TV ngwetekia no etanitie na twikinya gwekinya na no kugwa na turengerete etheri na araba kwariria punishment no kuigwa rio kama kawaida no kaigwa mantu ja mainge benajo na bena mantu bakwenda gukinyira iguru ko uritu kuigwa ura bakurimira mantu ja ndiguru kenda bekinya iguru ara jethira ja tongomi na ukorerwa ekuru baba nkwire ne ekuru nkatha utuenda gutigirwa nyuma akwa aya kwina bangi botite baruga kinya ninkwigwa kubera ndege kundi nege kendi tigwa tende mwekuru na gakore na de menyate ingwatanirite ne kuru bangi baire baroneka be enji yao kana miaka yao ere aja na bo nyabo barekerie kuru ugikompea na baro bangi tuma na bo barigwa barekerie kuru ko na batwire atiri bahe kundi nege ke bari tigwa ate na baukagia ate na batiga eru ate emya mware akaguru emonini ije euna ndio kona ntukeu bare no igwa mboekete rekerie kuru gikundi-ine lakini abatwire bo bombete komeria ate bombete komeria ate bateka yare barabangi buga mai bamboire mono na kaumaro kageta lakini baibomeretie pambirite na mwanadando juri aja ombe twira rietore yawe na twire na warigwa ate gikundi-ine giki na ariona kigitati. Okay, marieta yako beta Elizabeth Gacheri nkuwa ngicokia ngatho muno ndiraja ki Meru TV nkiuga ibwega na ngicokia nkaya ngatho cia mwanya muno kwithirwa ndi na ekuru baba rira ndomero kugurwa nturene ici indejire ndategera ndona kwina gikundi kia Kawendo Group na ndaigua ndi na motisha ekuba join ndikone bakwendelea bwega kuu ndombere kuba join na ndauga nkethirwa ndire ndikubathikira ndikuona ura bena maendeleo ya mega undi gwita ndaba join ndethiria ura bakuthithia saving na imbona igintethia muno nontu saving ira cietu tumba gwika itukobaga na tukaitithia cio ngugi muno biashara no ukobithu ibategaira bakona wi mwekuru inya tuge wina biashara eku no bombe nyo ukobithinya ngiri ciaku 5 ugeta ukagura gintu fulani ukendia na kikethira gikwa interest no komba kwithira ukiona mbeca cia gusave friend wikethirwa next kou imbigagwa ikuga ibwega muno no twitwendereaga na itwitete na mbere muno na twimenyekana ndene nture ici ura twina maendeleo na inkumbigagwa ngicokia ngatho muno ria ndi amwe na ekuru baba
na ntigagwa gutigirwo inya ndaika imwe nontu bwa maendeleo yau mono mono tandi mto biashara ibomba kwithira bagintethia mono nikio ntigagwa berukire inya ndaika imwe oni nani mbitawa Felicity Kendi ingucokeria antu ba Meru TV nontu bakothora batunjoinite gikundi-ini kigetu gikundi giki gikundi gitawa Kawendo na igikundi oni njoinite like 1 year ago ntagarite gikundi-ini ki mono rikita ria mbithiritwe nguritwe nturene indejire ndategera ikundi bira bionthe biendene ntureje andona gikundi kina maendeleo ndategera mantu jira bathithitie na ndategera ndona bamami betu be gikundi-ini giki na inkona bena mantu ja kuba eni bena nyama mantu bathithite na mantu bakathithia so ndona gikundi gi focused ndauga antonye gikundi-ini giki na inkenete muno kwithira ndi gikundi-ini ki nontu igikundi gi inya ningwa kimbukiritie o inya ningwa ndi mwana biashara kimbukiritie na njira eu tukobiranagia mbeca nontu mbeca ukakobithwo in 5% imbeca umba kumaninji kuria percent ira nontu i percent indi nontu i percent ikumba kwithirwa igitethia mwekuru wonthe so personally ndingwiritwe muno kwithirwa ndi gikundi-ini ki gaciari ndi nori no turumbe uturikirie utwire atiri gikundi giki kienu ukiuga umba kuga ate gukurukira gikundi giki kienu na gukurukira majani jaja Faraja Premium Tea nago nontu kumba kwithira ukija kunda umba kwithira ukiuga atia no kira mwekuru uri onge winderea ate gukurukira kinya majani ja Faraja Premium Tea jara tumagaritie tukuya narwe ibwega nontu bwa aunda twakinya gikundi kia majani ja Faraja Tea ankauga kinya bo bacokerwe nkatho nontu bagutukinyia antu anene gukurukira utiu turaizi lakini ija twaruguka kajira kanintini tukona mbere muno nkuruki na turuga kambuni eu nienderee buru tumigwatire na etugwate tuone arega tukinya nindi kuga ibwega nontu bwayo okay ibwega mutegeri mwende wa Meru TV ngakwira ibwega nontu bwa kugwatanira na bagutwikire mubango jwetu jo mwekuru umwega ririkana imubango yo kwijaira ntuko cionthe mubango yo mwekuru mubango yo kwijaira ntuko cionthe chekiume kwamberia thaithatu mwanka thaithatu na nusu cia ugoro ngakwira ibwega na ntingo cokeria nkatho ate nontu bwa gutugwatira ririkana eje wiki ya ithatu na ngakwira kiume kiu kingi no mbethire ndi au gwaku kana gikundi kiu kiri akuwe nago tutumba kumenya nkethira ndi au mpombe kuthera na ninkimenya witite na mbere atia na ngakwira ririkana tumagaritwe ni majani ja Faraja Premium Tea ngwiri majani ja kugwata kinyagwo gukujire kurubaba urabomba kuthea bagikia ni majani jaja bakunda na bakunda oringi kwa unaga wendere rutere rurungi geria wone majani jaja utikareje kande ingi no ntu majani jaro kendaga kuja nyweri kana jathiretwe aja Kenya na jathiretwe aja Kenya ni Mukenya na no ntu bwa Mukenya kwa wethere ukire uri mtu okugeria no kaigwa wota no komba kwethera ukito kuje jora cukurita mwanga kimeke ukingi kire mubango ja mwekuru mumeni ukambeta gatwiri kinoti eta nambere kwethera wena kagita gakega ege kobwa